Bok ljudi, ja sam Denis i dobrodošli u novu epizodu Kava s Denisom. Kao što vidite, koristim mikrofon da zvuk bude što bolji, zato što nakon dugo vremena snimam van kuće. Znači, ja sam se sjetio da postoji vanjski svijet, što je onako nevjerojatno. Kao što rekoh, dobrodošli u novu epizodu vašeg najomiljenijeg serijala. Boli me glava, treba mi kava s Denisom. Danas mi je mama kuhala kavu, tako da vidimo kako je ispala. Znaš, nije loše, ali jednom u životu dođe do onog trenutka kad toliko dugo sam sebi pripremaš kavu, toliko dugo sam sebi kuhaš kavu, da nakon nekog trenutka više ti nijedna druga ne odgovara, samo tvoja. By the way, prao sam kosu i ja nemam pojma šta se ovo događa, ali bear with me. Malo sam se kasno sjetio snimati ovaj video, zato što upravo i danas izlazi van kad ga i smontiram, tako da tražio sam vas na Instagramu da mi postavljate pitanja na koja mogu odgovoriti u sklopu ove epizode, a skužio sam da je dosta vas zapravo pitalo jedno te isto, što je upravo i trebala biti tema današnjeg videa, a ta tema je Eurosong. Znači, doslovno ove godine nisam nikakav komentar dao, nije bilo ni vremena, nisam imao kada prokomentirati Eurosong. Sad kad se sve to završilo, sad kad su se dojmovi slegli, sad kad je sve to iza nas, cijeli taj kaos iza nas, napokon mogu reći nešto o tome što ja mislim. Oh my god. Znači ovako, započet ćemo odmah sa Baby Lazanjom, jer jako puno vas je postavljalo pitanje i o njemu. Ovako, moje osobno mišljenje je da je Baby Lazanja nešto najbolje što nam se dogodilo u zadnjih 10-15 godina na Eurosongu. Osobno, znači nije žanr, nije glazba koju ću onako sam sebi pusti doma slušat kad me pukne da mi se sluša glazba, ali da je za Eurosong i da je doslovno onako prava formula za uspjeh, definitivno je, tomu niko ne može usporiti. Iskreno mislim da je on jedini naš izvođač, ponavljam, u 10 zadnjih 15 godina za kojeg mislim da će actually i postići nešto van okvira Eurosonga. Jer stvarno kad malo prevrtim što smo posljednjih godina slali, izuzev Leta 3, znači dosta ljudi je bilo kao šta smo to poslali, kakva je to pjesma, ovo ono, ali Letu 3 je od početka, oni su doslovno glazbena zajebancija. Tako da mene osobno nije začudila njihova pjesma, kao ni njihov scenski nastup, čak naprotiv, prije su imali još bolje nastupe. Kad kažem bolje, mislim gore, kako za koga. Znali su nastupat potpuno goli i brnjice bi imali preko one stvari, tako da dobro da se tako nisu pavili na Eurosongu. Mislim da su zapravo i htjeli nešto slično, pa im je bilo zabranjeno. Ali izuzev njih i sad u ovom slučaju Baby Lazanja, kad se sjetim malo, gdje je sad ona kopija Taylor Swift, gdje su, znači, sve one silne balade što smo slali. Ja ne znam šta je našem žiriju i koji su njihovi kriteriji za pjesme koje ćemo slati na Eurosong. Ali s obzirom na okolnosti i to da je činjenicu da je Baby Lazanja zapravo bio u rezervi i da Žaža nije odustala od natjecanja, on nikad ne bi došao na scenu. To je toliko žalosno, a istovremeno tolika pljuska žiriju i zapravo samo govori koliko je ta ekipa u žiriju nekompetentna za svoj posao i koliko nam je glazbena scena onako totalno. Evo vidiš, kad se odlučim snimat vani, onda dolazi do onih promjena sunca, sunce iza oblaka, sunce ispred oblaka, pa dolazi do promjene osvjetljenja. Ja se nadam da vi nemate problem s time, jer ja imam. Jedan od primarnih razloga zašto sam se ja prestao baviti glazbom svojevremeno, kao djelovat pod imenom Indigo, je to što sam nakon nekoliko godina djelovanja skužio, ok, ovo nažalost nigdje ne vodi. Zvučat će glupo, ali ja i dalje smatram da sam u to vrijeme malo bio ispred svog vremena. Come on, znači poslušajte pjesmu Budi Fake Budi In, ja sam već tada pjevao o influencerima, iako influenceri nisu postojali. Isto tako poslušajte pjesmu Novo doba, koja govori o svemu onome s čime se čovječanstvo i danas suočava. Možda je djelomično problem i u tome što ljudi ne vole glazbenike proroke. I možda generalno cijeli taj žanr kojim sam se ja bavio, taj nekakav agresivni elektropop, dance, nije toliko radio friendly i onako sweet pop kakav se kod nas događa. Tu znamo za jednu te istu ekipu koja se non stop vrti po radiju. Doslovno naši najslušaniji izvođači od mlađih izvođača su oni koji nastupaju na otvaranjima vrtića i dođe im onak 10 djece i od tih 10 djece 3 ih actually sluša. Tako da definitivno mislim da je naša glazbena scena u dosta lošem stanju, dok recimo Srbija i njihov attention to detail po pitanju show biznisa, koliko oni sve to isplaniraju, koliko oni ulažu u to, oni su 10.000 svjetlosnih godina ispred nas. Tako da upravo ono što je mene odbilo je taj naš nekakav mentalitet i pristup prema glazbi i znaš naš narod ne želi slušati nikakve pjesme koje ne pjevaju o more, suze, bol, daj mi alkohol,
da prebolim ljubav staru, pojeo sam bubamaru. Znači, wow, čak je i ovo malo van okvira. Ja i dalje smatram, ako se mene pita, da bi jedan jedini pravi izbor za Euroviziju trebala biti Elizabeta. Ali ona nije za Doru, ona nije za nikakve Dore, nju je da se direktno šalje sad iduće godine u Švicarsku. Ona kad bi stala na taj stage, ona kad bi raširila one svoje Galaxy tajice, kad bi krenuli efekti lasera između nogu, znači... Oh my god. A i to je ta neka ideologija. Ja mislim da to bi bilo, tako futuristic, show-stopping, spectacular. S obzirom da smo se dotakli tog Eurosonga, moram prokomentirati da mi je cijeli Eurosong ove godine bio jako čudan. Znači, gledao sam samo prvu polufinalnu večer kad je nastupao Baby Lasagna. Ja iskreno nisam niti znao tko je on, kakva je naša pjesma za Eurosong, jer rekao sam i držim se toga, Doru više ne gledam jer to je za mene žešći shit show. Ali se sjećam da mi je unazad, ne znam, par mjeseci dosta vas pisalo koje ti je mišljenje Baby Lasagni, kakav ti je Baby Lasagna, snimi video na temu Baby Lasagne, i toliko sam bio bombardiran i toliko se cijeli taj hype stvarao oko Eurosonga da sam na kraju pokleknuo i rekao ok, da vidimo o čemu je tu riječ. I eto, kao što kažem, ugodno sam se iznenadio, ali gledao sam znači samo prvu polufinalnu večer, drugu nisam gledao sam onda finale, jer naravno finale se gleda, i malo smo robbed. Znači, ajmo se ne praviti, ajmo se ne glupirat, robbed. I zašto kažem robbed? Puno ljudi staje u obranu švicaraca, ovoga, da je to bio vokalno super izveden nastup, da je vizualno bilo super, ovo ono. Ok, super je bio i naš nastup, isto je vokalno bio daleko bolji vokalni nastup u odnosu na Doru, scenografija brutalna, svi oni silni efekti, vatre, dim mašine, jako mi je nastup djelovao pobjednički, a uz to, znači uz performans, i ljudima se dopao on kao osoba. I doslovno jedno vrijeme sam pratio malo intervjue i sve to što se snimalo s njim. Njegovi intervju i njegovi videi svi su imali komentare da je ovo onak jedini kao human on stage. Pala mi je kamera je šuket na moju iskrenost. I ta njegova humanost se nastavila i nakon Eurosonga. Znači, svi znate za ovu situaciju da mu je trenutna vlada ponudila 50.000 eura zato što je super se Hrvatska plasirala nakon dugo godina i on je to frajerski odbio. I mislim da to zaslužuje najveći pljesak. Zapravo nije odbio, nego još bolje tražio je vladu da to donira dječjim bolnicama, ako se ne varam, što onak... svaka čast. Ja se nadam da ih hoće, ja se nadam da će ga poslušati, jer... Onda još Eurosong, ona cijela situacija sa Izraelom. Znači, ja sam totalno apolitičan, uopće ne želim ulaziti u politiku and I don't care. Ali, malo mi je čudno da je Izrael nastupao ove godine, s obzirom da su u identičnoj situaciji kao i Rusija, a Rusija je diskvalificirana zbog svojih akcija, međutim Izrael nije. I onda krenu pitanja zašto je to tako, kako to tako, ovako, onako, i onda skužiš da je glavni sponzor Eurosonga Moroccan Oil, što je zapravo izraelska tvrtka, firma, kako god, i skužiš da je zapravo Izrael generalni sponzor tog Eurosonga, tako da nije ni čudo. I onda mi je najbolje kad kažu da Eurosong nije političan i da novac ne može kupiti stvari. Onda je tu bilo svega, onda onog Nizozemca šta su diskvalificirali, jer je Nizozemac, mislim da je onda ona vještica iz Irske, Crown the Witch. Svi znate jako dobro da obožavam hororce, odrasao sam uz hororce, ali mislim da me nijedan u životu nije preplašio kao njen nastup. Ne znam, cijeli ovaj Eurosong mi je bio jako čudan, a najčudnije mi je bilo to što Baby Lasagna nije pobjedio, evo iskreno. Ok, sad ćemo se maknuti malo s Eurosonga. Mene zanima kakvi su vaši planovi za ljeto. Ja sam jako zbunjen sa ovim vremenom. Ne znam jel vidite iza mene predivan scenery, plavo nebo, jako malo oblaka, lijepo vrijeme. To je prvi dan nakon mjesec dana. Znači, svo ovo vrijeme u 5. mjesecu je uglavnom bilo oblačno, padala je kiša. Ja se nadam da će u budućnosti biti malo bolje, jer ne mogu još jedno ljeto kišno, ne mogu. Svaki drugi, treći dan kiša, oblaci, puca mi internet, onda recimo, ne znam, trebam streamat nešto i imam doslovno psihičke napadaje i strahove da će mi internet izbaciti for some reason usred streama, jer da, to se događa, iako redovito plaćam. Fascinantno je kako internet radi točno onaj dan kad mi pošalju račun na mail i kad trebam platiti račun. Tad internet conveniently radi. Ja vidim da što video dalje odmiče ova kosa, nekako sve obujam je veći, volumen, ja ne znam šta se događa. Da, update po pitanju mojih novih ambicija, novih starih ambicija. Spomenuo sam u jednom trenutku prije, sad već možda 2 godine, da mi je velika želja izgraditi vlastitu kuću i da ću se vjerojatno baciti u taj pothvat i da ću vrlo vjerojatno dizati kredit, što je omča oko vrata i to će biti moj kraj. Prošle godine znate da sam se bacio u gradnju teretane.
što bi zapravo trebalo biti u sklopu tog nekog velikog projekta kuće. Teretana je gotova. Puno vas me pita da li vježbam. Ne, zato što kad su mi krenuli bili oni problemi s uhom, to mi se zapravo dogodilo u teretani. Radio sam s težinom nešto i u jednom trenutku mi je pozlilo i nakon toga je uho otišlo u k. Kako je uho? Bolje, mijenja se iz dana u dan, ovisno o vremenu. Možda i to ima veze sa vremenom. Meteoropati smo svi danas. Ima dana kad su uho i sluh super, ima dana kad baš i ne. Recimo danas je ok, danas se neću žaliti. O čemu sam ono pričao? Aha, pothvati, gradnje. Ok, teretana je izgrađena, vratit ću je se uskoro, obećajem, smršavio sam. Idući veliki projekt je, malo prije sam se dotaknuo da sam se svojevremeno pustio glazbe. To ne znači da sam se pustio zauvijek. Idući projekt je gradnja tonskog studija. I to će biti odmah pored teretane. Znači, ovo će biti best house ever, ako ju ikad završim, naravno. Jako sam nahajpan oko toga i zapravo već neko vrijeme me hvata ta neka motivacija da se malo više vratim glazbi, jer to sam totalno zapostavio, totalno sam pustio sa strane otkako sam se počeo baviti YouTube-om. Zanemarite one pjesme što je Elizabeta snimala kod mene u studiju i Losing My Mind, to su sve neki projekti koji su se dogodili kad bi našao višak vremena, ali sad ću nekako iskoristiti priliku i reći da ću u budućnosti, u neko skorije vrijeme, sam si organizirati tako da ću manje biti aktivan na YouTube-u, a više ću se posvetiti tome. Tako da nemojte misliti, Denis staj sa snimanjem, Denis je neaktivan, Denis radi, ali nešto drugo, što ćete opet na kraju konzumirat, I guess, valjda, nadam se, poslušat, pogledat možda spot, Znači, snimit pjesmu, to, ne znam, čini mi se da kao da ekipa to ne razumije, jer dosta vas pita, kad će nova pjesma, to nije ovako sjest za stolu, palit kameru, pit kavu i snimit kavu s Denisom. Ima tu od aranžiranja, odnosno skladanja glazbe, pa pisanja teksta, pa snimanja, pa ovoga, pa onoga. Ono što meni osobno stvara najveći problem su mix i master i jako mrzim baviti se frekvencijama na svom vokalu. Imam jako specifičan glas i kad pjevam, određeni tonovi zvuče ok, drugi tonovi zvuče jako nazalno i sada ne ulazim previše u tehnikalije EQ mog glasa, ja mislim da je to noćna mora svakog producenta. Ali da, želim se malo više posvetiti tome jer toliko ideja sam stavio on hold, toliko tekstova i svega imam sa strane što samo skuplja prašinu, a ne želim da zavlada ovo vrijeme umjetne inteligencije gdje ti napišeš doslovno 3 stiha, on ti završi cijelu pjesmu, skladati pjesmu. To mi je izgubilo čari, to jednostavno ne, i prije nego do toga dođe ja moram svoje pjesme snimiti, da se zna da sam ih ja napravio. I bez brige, neću pripremat pjesmu za Doru i Eurosong, nisam ja za to. Evo, baš neki dan sam isto gledao intervju, mislim da je Kedžo izjavio u stilu kao lakše je pobijediti na Eurosongu nego na Dori, a on to najbolje zna, on se prijavljuje zadnjih 10 godina. Šalim se, Kedžo, nemoj me tužiti, znaš ti da tebe volim, ali da, zapravo nikad se u tako nešto ne bi upustio. To će više biti onako indie. Ja ne želim preveliku publiku po pitanju svoje glazbe kao što mi je po pitanju YouTube-a. Zato bi fakat htio nešto onako probrano i da samo onako određena ekipa to zna da je to baš onako something special. Jer vidite i sami da sve što postane mainstream uglavnom je shit show. Oh my god, duet, Denis i Baby Lasagna. Oh my god, Elizabeta je Baby Lasagna. Isuse, njegova cura se zove Elizabeta. I'm shook it. Kad smo kod ostalih stvari, novosti u svijetu, primijetio sam da je sada neki aktualan trend gdje dosta mladih, Gen Z valjda, unfollowuje celebritije sa društvenih mreža. Kako, zašto, malo sam van toka, malo sam van svega, objasnite mi zašto, šta se događa. Ne znam jel to ima veze s onim što kao Kim K, oni kao Zionists podržavaju Izrael, jel ima to veze s tim, jel politika stoji iza toga ili neki drugi osobni razlozi. Kad smo kod toga i propalih celebritija, jeste vidjeli šta se događa sa Jennifer Lopez? Znači, ne znam kako da vam s čime da nju usporedim tada sa nečim danas. Znači, ona je u moje vrijeme, kad se ona tek pojavila, ona je bila veliki boom, onako, svi su bili kao, oh my god, Jennifer Lopez. Ona je u početku bila glumica, pa pjevačica. Evo, zamislite da u današnje vrijeme Zendaya, da se bavi, jel se bavi ona glazbom? To vam govori koliko pratim današnje celebritije. Ali recimo da to što je ona vama danas, Zendaya, i da je onako ultra popularna pjeva. Oh my god, Billie Eilish. Ok, Billie Eilish, kad se pojavila, onako boom, svi ju vole, tako je to nekoć bilo sa Jennifer Lopez. Znači, ona je bila pjevačica / glumica, toliko dobra glumica je bila da, eto, ispostavilo se da je najbolja uloga bila uloga pjevačice, jer na kraju je ispalo da većinu njenih pjesama nije ona sama pjevala, nego da je dominantni bio glas neke druge pjevačice, što onak
umro sam jer kad slušaš njene nastupe uživo, kad actually pjeva i studio verzije, to nije ista osoba, to what? Expozali su je zbog toga, expozali su je kao nekakvu divu bez pokrića, onda da je fake, znači Girl from Bronx, ja taj video živi mi u glavi rent free, iskužio sam da na TikToku jako puno ljudi izlazi s pričama, osobna iskustva s njom, koliko je diva, koliko je uobražena. Eto, ne volim inače, ne uživam u tuđem downfallu, ali ovo mi je preinteresantno za gledat. Nekako me sve to podsjeća na onu Milli Vanilli situaciju, vi ste dosta mladi pa sumnjam da znate, ali to vam je band, to su bila, ja mislim, 2 dečka, ili 3, 2, kao boy band, pjevali su i osvojili su, ne znam, nagrade nekakve i na kraju se ispostavilo da oni nisu pjevali sami svoje pjesme. Imali su kao shadow pjevača koji su snimali pjesme u studiju, ovi su praktički samo lip-sinkali i otvarali usta na pjesmu. I imali su neki incident sa playbackom kad im je traka počela štekati i onako vrtit se u krug, a oni stoje i samo plešu onako awkward na pozornici. Da, tražio sam da mi pišete pitanja, neću ih čitati puno jer jako mi se žuri, ja moram danas montirati ovaj video, tako da evo prvo pitanje, koje je tvoje mišljenje na temu bear or man? Jel to ono kad žene pišu kao da bi radije odabrale medvjeda zato što ih neće ozlijediti kao muškarac? Ne znam, ali kužim šta se htjelo sa tim postić, ali ne sviđa mi se generaliziranje. Ni sa čije strane, da se razumijemo. Da je bilo ex ili bear, znaš ono, o bivšima uvijek si imamo što šta za reći i uvijek se ima što šta za reći, tako da nekako bi mi to bilo prikladnije, jer na temelju prijašnjih iskustava gradiš neki stav o nečemu. Ne znam, pikantno, kao da bi sad netko izmislio women or snake. Ne volim seksizam u nikakvom obliku, ni s jedne ni s druge strane. Iduće pitanje, jesi li ikada razmišljao napustiti Hrvatsku i otići živjeti u neku drugu državu? Iskreno da se mene pita, ako bih se selio bi se na neki drugi planet. Nekako mislim da dosta nas još nije svjesno koliko je nama lijepo tu di jesmo, u Hrvatskoj, na Balkanu. Zapravo ne, reću u Hrvatskoj jer ne znam kako je susjedima, ne živim tamo, ali da, nama je fakat lijepo i mislim da smo svojevremeno, barem ja, ne znam za ostale, da smo malo bili zaslijepljeni tim nekim fake idealima sa zapada. Ali ukratko da se selio bih se na Mars. Iduće pitanje, pratim te još od Džumbusa. I koji tren najviše pamtiš iz tog doba? Inače super si, samo tako nastavi. Hvala ti puno. Iz Džumbusa. Dosta toga sam potisnuo, ali kao kad se sjetim tog nekog perioda, nekako mi uvijek prvo na pamet pada snimanje serije Isti san, jer je to bio prvi tako neki veliki projekt za sve nas koji smo se u tom trenutku nalazili u Džumbusu. Projekt kome smo se svi toliko radovali, baš smo bili excited, a onda je krenulo snimanje i skužili smo koliko sve to brzo ide i ofrlje ide i pomalo amaterski. I da, čar se jako brzo nakon toga izgubila. Da, ne smijem svakako zaboraviti da zadnju godinu mog sudjelovanja u Džumbusu održao se totalni Džumbus event i onaj moj nastup ispred 10.000 ljudi. Evo to bi radije istaknuo kao best moment ever za vrijeme Džumbusa. Oh my god, iduće pitanje je Dark. Da znaš da će netko umreti uskoro, da li bi mu rekao? Mislim da je ovo najmorbidnije pitanje koje sam ikad dobio. Mislim da ne bi rekao osobi, jer takve stvari bolje nije znat, čisto psihe radi, jel? Ali bi se družio s tom osobom i potrudio se da zadnji dani budu što bolji, da se provede što bolje i da, to je to. Morbidno. Koja je najveća greška koju si napravio kao influencer i šta si iz toga naučio? Pozdrav od Mile. Pozdrav Mila od Denisa. Za razliku od mnogih ja ću priznat. Ja nekad radim greške. Zato što mlad i lud. Najveća greška koju sam ikad napravio po mom mišljenju je promoviranje, doduše kratko je to bilo vijeka, ali promoviranje onog vape-a, pušenja vape-a. Zato jer je to bilo prezentirano kao puno bolja opcija od obične cigarete, međutim kad malo dublje zaglibiš u to i malo više istražuješ o tome, skužiš da ima onako 400 štetnih sastojaka više od obične cigarete, tako da ja lately baš i nemam tako neke ekstravagantne reklame, sponzorstva, jer sam nekako došao u fazu kad actually biram što želim promovirati. Stvarno po pitanju toga želim biti 100% autentičan i promovirati proizvode, brendove koje ili sam konzumiram ili u koje fakat vjerujem i koje prije toga istražim. Gle mi sate, fakat se moram požurit. Posljednje pitanje, najiritantnije pitanje koje je netko postavio.
kad će SBS? Ne, zapravo sva pitanja koja počinju sa kad će. Kad će SBS? Kad će kolab s ovim? Kad će kolab s onim? Kad će ovo, kad će ono? Znači, sva ta pitanja koja započinju s kad će su mi ultra iritantna i trudim se ne odgovarati na njih. Znači, fakat ih ignoriram. Jer nekako smatram da sve u životu treba ići svojim tokom i kad mi se da nešto raditi. Pa ne volim generalno to forsiranje i, znaš, ono, traženje nečega od mene. To sam si možda čak u početku dozvolio, jer u početku kad sam tek počeo snimati za YouTube još sebe tražiš kao kreatora i želiš ponuditi publici najbolje. I isto jedna greška kao influencera, youtubera je što sam se u početku fakat trudio svidjeti svima i dopast svima. Pa me eto vrijeme, iskustvo i silni događaji naučili da ne možeš se svima dopast. Ako te svi vole, nešto ne valja s tobom. Tako da, sad sam skrenuo na drugu temu, ali uglavnom da, to su pitanja koja ignoriram. Ajmo malo ASMR. Wow, ok, kava popijena. Thank you for coming to my TED Talk. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Fakat sam ukratko prošao tu Euroviziju, Baby Lazanju, znam da ste me o tome letli najviše tražili. Otkrio sam da kako sam radio teretanu, sad ću početi raditi tonski studio, biti će i turneja toga, biti će pjesama u budućnosti. Samo nemojte kad će. Sve u svoje vrijeme. I also need to rest. Pogotovo sad, ljudi, stižu nam lijepi dani, stiže ljeto. Ajmo svi manje biti za mobitelom, za YouTubeom, za TikTokom, pogotovo za TikTokom. Najbolje znam koliko TikTok može biti addicting i koliko vremena uzme. Doslovno najbolje mi je ležim u krevetu i scrollam 15 minuta, pogledam na sat, prošlo je 3 sata. U 15 minuta. Ne pitajte me kako je to moguće, ali je. Da, to je, ljudi, to. Nadam se da vam se ova chill kava s Denisom svidjela, ovako malo na otvorenom, malo na svježem zraku, s ovim mikrofonom. Nadam se da je zvuk dobar, to ćete mi svakako komentirati. Hvala vam na gledanju, nabacite veliki like u znak podrške, gledamo se u idućem videu, a do tad,